Betuan na yaro apai nasabari rupa tawe nama solang na binasa na ancuru. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal qadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang hadir, alhamdulillah pemasena Allah Ta'ala beritujuna tubuh majapa mungkin awireki Allah Ta'ala na pada maringang riakka ajeta oleh ribola tudangeta untuk tuntuk riona Allah Ta'ala niya pamasena insyaallah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang hadir, judul ceramah kita pada Jumat ini adalah hadirin sidang jamaah engkah sepura yang kelingan rampiro nabita. Maka dewe kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun minasyiqa. Betuan na yaro apai nasabari rupa tawe nama solang na binasa na ancuru. Nareko si mata nafak dimulai si mata na lakukan hadirin sidang jamaah. Agana yaro apa eronasan nabita nomor sedi yanaritu jumudul ain tahu marakko matanna yaro ya senge marakko matanna de makada de nangkana julu mata de nangkana to makada de nangkana cemme de nangka to makada denangka narica imatanna iriwasa makade ko hadde senor nabi tak tahu marakko matanna de nangkana terik de nangkana marica iro matanna rigongkana malalu uwe matanna teti sesekengi ale dosa angkewe pura napa boleh dosa aga iya roh hadirin sidang jamaah. Dosa batu togi ya regat dosa becu togi. Na iyane ilalenna ulan ramalang dosa aga pura tapagau hadirin sidang jamaah eloni ripung Allah Ta'ala nak dampengeki dosa tak nasabak sorimondrinna pung Allah Ta'ala satu-satunya jalan untuk masuk surga dilarang untuk tawa surga hadirin sidang jamaah kurangi dosa tak nasabah angkar yasam timbangan ya Roma atu serimondrin na pula ta'ala itimbang jae si bawa deceng
pada mutoto lo napa timbang ulawenge ipasi timbang itimewe si bawa ya ulawenge ye kumatana ulawenge ye bara ideceng tak bongkang ni ya roti mewe berarti matana ulawenge matana idecek tak ya mina reko mata itimbang ni paemana matana ya roti mewe tak bongkang ni ulawenge berarti mega jahata daripada hadirin sidang jamaah decek tak ai kuni monre maka dia guru tak satu-satunya jalan untuk masuk surga kurangi dosa tak na dosa aga na biasa rongke ripego biasa deni sadari aleta hadirin sinanjam dosa angke purna papole bansana ya rumah kenakalan remaja ya kenakalan remaja itu bansana ko pura ni minum mabuk ni ya robotolo narona demperengi loka ko tatanemis gangkana na ko angka na tahu malalala ko fure masampaya subuh tapak mega tu tahu olahraga biasa ko mapakero melo ipasi langsung pasigese tanewe si bawa ajena gangkana malalalalan na iye denre repak botolo deni tai makarangka vale repak botolo nalla watuna nalla ngadirin sidan jamaah malak iya ronir ajena ro nagara-gara iya ro repak botolo enir ajena nakanai tetanus gangkana nalalengi iya ro namate maka de guruta pada mui nareko iko gajah langsung ngetahui namate inilah hadir sidanya berdosa tapi biasa dini sadari sesener dosa wiro bansaner dosa besar apakah dosa becu togi fa itu dosa becu ko mega malupu matoto jadi nari makwana naro iene nasenge nabita maka de tau engkewiro marako matan dosa engke purna papole yare kan katutu biasa kana kalan remaja ko tiku ngangi madarina bolo oli ya madarina bolo oli dan kana matiku ngitawe na buang sele motorona sele ba motorona hadiri sidang jama iya ko yaro gara-gara ya watun naro na tare oli na sele ba motorona tena buang na polo hadiri sidang jama gara-gara iro polo na pura buang na mati pada mina reko idi puno langsung ngitawe nasa guru tahadiri sidang jama nah jadi ini dosa batu mana bangsanya nah ya keiro madari dini sadari na karena magai na sabak di nangka na sasekeng ale maka dosa batu apa le iya ufego tinasa toy hadirin sidang jamaah di nama dosa jadi inilah apalagi hadirin sidang jamaah yaitu bangsana tu polisi tidur iya polisi tidur biasa tu natare tahu ya agak nak dega gak tahu menyawana mulai bangsana itu makanya lagi apalagi itu bangsana bang oto pasang kiwi tu nataru ko tengah dalenge iya ko mangga sana na cangi malas si tahu na yero ko fure bosi yero na inapa nalla ba motor ina tapir itu ba motor tak dempe ba motor hadis saja jadi mega tu tahu angka si di tau dena melo mulai rola lengero gara-gara egana polisi tidur ucece nasa mulai ro magi megala de polisi itu jadi dega gak tahu menyawana mulai bansane ro madari tonga angka tahu mulai bansane ro aga napa iyombo tanggungi mana mido sana asori mondrina pola ta'ala ini hadis saja bansana mana tapi orang tidak menyadari diri bahwa saya ini berdosa tapi ini sengalena hadis saja aku ni mondro nasa nabi tak bangsa nama ni nasa nabi tak kongka dosa pura elawiri fungataan patati we matamu teri untuk sesekengi ale dosa angkewe pura na pegok bangsa na ir itulah yang pertama nasabari nama solas si dia tahu nareko si mata na pegoi ya rega si mata na pak di bola itu yang pertama yang kedua hadiri sidang jamaah wa kaswatul qalbi nasa nabi tak tahu mata de ati ya ro ya sengi mata de ati ngadirin sinan digaga pangaja milo ning kalinga apalagi kurang malam pakwewe lele tu matole kuti maka da joka tahu dina me ipangajari matu aja tapaku tu kuloki pale matole kuni bolata aja tapi tabitang nasa maga elo kutuha itu hadiri sidang jamaah
madosa tahu ya kota mako suruga matu taruh kat tamaranaka hadiri sidang jama ditunga ka tahu na bangsa na jiwe jadi ya naron nak makre napita pitang matole joka rilalena ulan ramalang dega mo masiri waseng tam masiri toni ku Allah taala tam masiri toni ku badan narupatau barsana to mapaku ya balik kuloko de ma puasa aku na bulamu matole manya matoni irita di saja matole joka saban atau mero metomi mapita bitang iro asaga kenaro atampungan natole joka agak diga mo masiri ku agama lain ni maka karusan lenghi alina mutuma luta ya agamana ramalangi nati mapakur hadis iya nih mata deati yang kedua degaga pengaja miluk ni kalina ya kura ramalan mapakur degaga puasana tamas sempajan ni tamas puasa iya ku ramalan ku mapakur ku bolana pada miji ramalan tanya ramalan makrema mak batte bale matui benena mandre matui si bawa anak-anak tiaro tilimompo ku atinna makadai wah na yamina puasa nabi tariolo pak dega gani semandre ya idi maka kuang egana wadi yandre magi tolo ma puasa itulah hadis ya rotulina la padomang purani kalinga guru tak makrewe ya ro nabi tariolo pole masam paja subuh na makutana ku bangluta halija angka gatuat ding icap-capah makre wang tahli jai suruh pula taala masimpo jadi akan aku nabi tak toma puasa situ kumapak gitu jadi ku puasa sunnah menghadiri sidang jamaah namun mompo pi matanna asoitan niat yang penting deto magaga sewa tamewi ilalanna bapuata yari kato makada lalu ku tiga rota makanya nabi tak toma puasa situ kumapak iya narutulina la padoman maka dewi ya mina puasa nabi tariola pada kan semandre ini egana wadian aga ya lama puasa inilah hadis betul-betul wakaswatul qalbi tomatan deati to ngak basana ku jumama pakro kami tu lewu kutifandrun nahi kami tu tuda kuteligeligo nahi igo rewi makrai loka ku je mo jumambo deje ni seding iri sama kada aga ku je iko kafiri ku gaselek ku telip tapa macaila dak ya kade kafiri tapanala bangkun iga mo sa kafiri itu hadis saja jadi namanya kafir hadirin sidang jamaah nasaba iro pasilengan ngi kafiri si bawa salenge sempajak bawa jadi heram itu teh kude nak kanita ku sempajak maka itu kafir je kafang itu nah padahal itu yang dinamakan kafir hadirin sidang jamaah ada dua. Ada yang dinamakan kafir malotoloto metoh tanya metoh ngala ta'ala puana. Tapi ada yang dinamakan kafir ibadah. Semua demito misalnya sampaja ini namanya kafir ibadah hadis saja mah naik kuyamanan namompo kuatina tahu maka dewe bangsa na ye dosa na pego hadiri sidanya mah tahu mata de atina sanabita iya nahi nasabari nama solang na ancur si dia tahu nari kutulina panandungangi tuli pego i bangsa na ye itulah yang kedua nasa nabita nasabari nama solat tahu na ancur na binasa yang ketiga hadirin sidanya mah watulul amali naso nabita royo sengi watulul amali panjang angan-angan tumalampi nawan-nawana na nawana-waiwi anu de enu lepo terjadi wi gangkana de gaga nonroi iya roh hadiri sidang jamaah magsana tanah magsana malasa makre mag loi pego iro aja majamang de ena gesana de nu lepo terjadi wi tanah jam betuan na ada biasa tu angka tau tuliman nawana wairo makarewe aku manu ka matu mapakuka iya nama caji masalah katu biasa ya hadiri sidang jamaah ya misah ya natu mega tu masolang waktu nang kaya saya misah aga ya misah hadis jamaah angka tu biasa ku jupanda mendri tawe melo ilanti aku karebosi egana tau ku sengkang pura ya roh hadis jamaah na balu aga ganna na indri apa diga gani sama tamparang oto na balu aga ganna napa menre jupanda nasalena mekade kufurani ilanti kotolesuna ongkang kaki mani bawang tarima ki gaji tas 10 juta siuleng aga fi alam apalok mapak iya nemiga hadis saja mah padahal iro ya senge ya misa
Denis sengibat tuan nah dia agak terjadi pada waktu itu, tidak ada yang terjadi pada waktu itu. Jadi lesui malah sabawang ini karena mage tinasan na balu ni agagan na pamendre na padahal ya ku ibat tongi ogi iya roh hadir saja sana ibat bahasa Indonesia ya misa yayasan mimpi saja, yayasan mimpi saja. Jadi mimpi saja digaga kejadian hadir saja. Jadi kuni mundur iya nanya iya naruh nasabari nama solan sabak mage na balu ni agagan na sabak deka ni sama sewang moto agak biji nasa nata selimo mantu na koto lesu ongkang kaki meni bawa 10 juta siuleng itarima iti hadir saja mah iya na nasabari biasa nama solat tawe tuliman nawan ni di na makasitin roni lan tasiwan ni nasang agak biji ko mapakwe na gaji je mapakwe loka melima to pakwang loka meliap pakwa loka meliap gangkan na deka agak terjadi malasah agak capu mana gagai balu napa ya tampar mendre pandang ini hadir sudah tidak ada yang terjadi, yayasan mimpi saja. Itulah yang ketiga hadir sudah jamaah nasabarin nama sola si ditau na ancuru na binasa nasabak magai panjang angang-angang na nawanawaiwi anu dee nulai peterjadi. Yang terakhir yang keempat hadirin sidang jamaah yang itu wal hirsu ala dunia. Artinya itu wal hirsu ala dunia, orang rakus di dunia. Orang rakus di dunia. Ya ku bicara augina je betuan na Makassar bicara augina itu orang rakus di dunia. Bahasa Indonesianya itu tapi ku bicara augina Makassar ada temakana mabuaja kulino. Makanya magi pokoknya halala halulu napasi lulu mana tamak. Deka kan asal pokoknya dia tidak pandang halal dan haramnya. Yang penting topi Mundri Taufi ini bicara inilah hadir na mega tahu masalah gara-gara mapakwewe jajian naruh makrewe de gaga kantor non rema jama tanah nas isuru ipecah de gaga onro non tanah isuru papes makanya magi mapakiro carana dina pandangi halal na haramna ya ko mapakiro de pajana tuli korupsi de pajana tuli pokona anu dina halal tina jam iya ne nasabari hadiri sidang jamaah na masolang si dia tahu rigongkana na ancuru nasabak tulina pak diboleh gangkan na tulina laksanakan itulah hadir sejamaah. Jadi naru-naru makare nomor sedi nasabari nasanabita na masolang si dia tahu rigongkana na simatana laksanakangi ya dari itu aga ya roh hadiri sidang jamaah jumudul ain tomarak komatana betona de kana terri sesekengi ale dosang kai purna papegau na papole. Yang kedua wa kaswatul qalbi tau mata deati de gagah pangaja melok ning kalinya aku ramalangi tamma puasa toni tamma sampajatongi betona de sisa-sisa gagah wadi pangajari nasabak magai tau mata deatina tapa bangkun minala dari kumacai. Itu yang kedua. Yang ketiga watulul amali panjang angan-angan nanawanawaiwi anu de enule peterjadi gangkana iya naru nasabari nama solang na apa na jangan na stres hadiri sidang jamaah. Yang keempat adalah wal hirsu ala dunia nasanabita orang rakus di dunia tamu buaja kulino betona de gaga na pile mere halal halulu na pasi lulu mana tama iya naru nakare mulatala wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimin nara fuadai Muhammad maka dai ku melo ko kafere asana melo ko mata atap memen no maka kon niga melo kafere memen no maka kon sabab magai de gaga na pasediangan ranaka kumala taala sangarina to ongkewe de na melo laksanakan perintah kumala taala nini riwi nape sangkange. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.